Naki argisim. Kalau nong kebasan kedekot nak balik kong haduh punyau. Ngakar pagi pi ke berpinjai bynta kada kapor, lem rangbah kada jingìaleh drama ka jongi. La don way orang basipai. Ka korteng jong Naaman. Upaya pom jong Syiem Syria. Long U Blei bakrau hakmat ukan rajong. Baru ai ka jingjob. Ha ka Syria. Mat ulalong ru U Blei bakrau bor Naaman. Kini dekang si anak pi, ngal pilang beri ke bari Blei. Kate kang si anak. Bat kisipai Syria kilami sekun hon bandit yang rau ya kente nari Israel. Bahat kelaring merau ya kawai ke samla, ia ke pynlong ke Shaphang, ialah ke tengah Naaman.
Diikat baga por kalanang ya. Naaman ro kalanan kuslang halaga jingieit. Udaong. Ani balai hidup kami kerja baru kami kalau dak yang tholi. Aku mandi okia mana yang jingpang. Diikat ka syakri kalayo Syiem. Ya ka jingkhu suai Naaman. Kalaong hala ka konra. Ingat, ngadoni ibanya kueti. Aban dah kulihat sama. Udan bat ulung yang tulpa, ubaha Samaria. Dia unda pynlong na unyeng tholi jong. Hadin kata kalayatu halau tunga jingkai. Bat kadaong. Kuken rat, balik kelak kuslai gumne, kerja ayu ipi, sengpai tu em. Naaman mula jubah. Ya kuslai nama kena jingpang. Kibala kita ya kedok jangan. Kuken rat, kata ke samla ke bandari Israel, kalau itu bahasa Samaria, dan nongin tulpa ubala menpynlong ya kum kini jimpang. Oh kumta. Toh ngan ya kan duk shua bat usim. Di Naaman ulalay ya kendo bat Syiem Syria. Long live the king! Syiem! Bat ulay tu. Ko kenrat ngaloyas ngeo bakata ke samla kaba nila rimrau nari Israel kalaya tu ba udon uwe unong ya tulupa ha Samaria ubala ban pynlong ya nyam. Di Syiem mula ong. To Khublei, one part of the city of in Israel. Kumta ulalay. Bat ulay Syiem kisipyo kitalan. Rupa. Hanriyo hanjar shekel kaksial. Sipyo riam kijankok jansem. Bat Syiem ru ulapa ya kasiti. Ha Syiem Israel. In the city of in Israel. Bat kadba. Naaman urangiyat ha kalenti. Kasiti kalawan poy ha Syiem Israel. Syiem mulawat.
bat usipa lawan ra ia kasiti kat badang pulai yang kasiti Syiem mula bita Kane kasiti kalawan poi hame hakmi ngalapha ya Naaman usyakri jongna bamen penkia ya u na unyang thole jong u ngalong grema penjak baru patem bano breu panga ma penkia kadang thole ando breu jong u nrei ang kerpa tapi batok mi Gumno wat daw bekerja bat nga. Ayo Syiem beta gede ke bapio. Di ondau Elisha ubio jong Blei. Ule yosnyo. Bat ulapa kubur haus Syiem. Ko Syiem, balai bamelit kat ya laki jan, I bawanwan syau kenrat jonga, tip badon unong ya tulupa ha Israel. Oh sisa nganak kelet yang Elisha to kilet Naaman unpa sekunrat jongle. Oi Syiem. Hadin katto katni Naaman ru ulawan poi haus Syiem Israel Syiem, Naaman ulawan. Oh Syiem. Syiem ulawan Oh medeu Naaman ubapang thole. Okilet Elisha unang tulupa. kumta Naaman nulale Ula poi ula yeng ha ka jingkang ka yeng jong o Elisha Elisha ula pha dong lam tin ha
Dia si tu lei pat ong Naaman pon sung ho aja dan henyo sin baun yok hia Hilet sum hakawa Jordan hinyu sin bat kodo jong me kanwan biang hame bat memlong khui. Kumta Naaman ula bita. Hakme ngalawur shishan wan mi senga batun yeng batun khot ya ke kerteng utrai U Blei jongu batun kawe ya lakti halal ketar jaka batun penkia nga bapang nyong thuli hato ka bana bat ke phar kiwa ke Damaskus im khamlong babani ya ke Israel baro namlaban suma ki barnan koi Kumta ula phai bat ula lek no da ka jingbitan la. Te ki sekri jongu kilawan hajan bat kila kren hau ki ong do Ku kenrat lada uta moya tu pa la hukum ya me banle ya ke ke bakrau memla banle ya kata sakat lo lele usu ong ya me tusum bat tolong ku haoi kadei ke ba phiong Onda kumta ula lisum hakawa Jordan nyau sia. Lai Sao Sa Kenrat Sa Arsin Kenrat Ngam Kenrat Jingtrei Kenrat Sa Arsin Kenrat Nyauha Kenrat Ngam Kenrat
Naaman mekia maubat kibapat uparo kilawan bat kilayeng hakma jong bat ulaon Hakbi mentang atip ba om don U Blei haperte baro retang ha Israel. Te namar kata ngakerpat yame to Syiem ke jingieit ngeu bha na usyakri jong me. Anrei Elisha ulaon Kalba i mutrai hakmat ubangaye. Ngan om Syiem name. maka kumca un Naaman ulapan bon Ngeu bha Syiem kendrat Elisha ulaon pa Ngam la ban Syiem. te un Naaman ulaon pa yo Elisha ko kendrat ngakerpat yame to sya ban ai ha usyakri jong me ka khendeu arkip kikada namar usyakri jong me. Elisha ulaon Tulek hakabasu. kumca ulalik no kam jingai kendia na Henry ukihasi usyakri u Elisha haba yo i halade ula perkat shipo bat ula om Kenran juga berpelan ia unik nama Gunung Syria. Nasiu nak kiti jongmu. Yang kata kaba ulawan lam. Dan pak i mutrai ngambe nadin jongmu. Ban yapsim kumca ukihasi ulabe nadin nama di haba Naaman ulayo i ba uwe ube nadin jong ulai hiar ban letan ya ubat ulaom Kumno kabha Kabhake ukenrat janga ulapha yanga hakmi dan kumne lawan nakirilum iprain armut kisamla nakikun kinonga tulapa ngagerpat yame to ay hakisitalen lupa bat arjai kiriam Naaman ulaom ngeu bha Syiem artalen bat Naaman ulapan buah bat ula song ya kita len rupa ha ki ateli ki pla bat kita ki janya riam bat ula pha ra yaki ha ki syakri jong argon bat kila ba yaki hashwa jong te ogasi haba ula poi shau taulum ula Syiem yaki nakikti jongki bat ulabu yakini hayeng bat kita kisyakri kilalay ina Henry uhi ularung syapo bat ulayang hakmat melakukan rah Dewa Elisha ulaong habong Gihasi. Nai mewan. Usyakri jome Syiem le shano shano Elisha te ulaong Kadu jonga kam Syiem le ban me. Kan ba tau riu pai pan na kali bantan ya me. bat Elisha ulatiem yau gihasi Amal kata ngan tim ya me. Ba kata yang kon suli naman kan bit ha me. Bal samba jong me jiu nom. kapang kalabu Gerak ko mami aga. bat Gerak ko mami aga. bapang yang kami ini ka history
kapan kan mau yang ini ba U Blei jingïaleh U Blei ba krau bortam halor kyrkhu maka kopi duk ini baru langkum di samla ban long ke bala kloi ban penjam ba ai ti lot yal dia sya U Blei nak bynta ka burong jong U Blei Khublei siponi pibaro amen